I čao ljudi, danas ćemo igrati Head Soccer. Idemo ljudi, idemo protiv Wolvesa. Idemo. Znači ovo igrač ima, pa idemo da ima, da osvojimo titulu. Pa ne dosta i Vadžić. Idemo, gol! Tako je ba, idemo. Daj ga, jao ne. Glavom. Ajde uđi, jao ne. Napraviti gol. Idemo. Ne, udoj. Kako sam takav debil. Jao, kako. Majko. Kako ošući ubio. Jao, moram. Autogol. I pobjedili smo. Idemo na sljedeću takmicu. Igramo protiv Evertona. Everton u Jesse Evertona. Bugnađe. Idemo. Neće sam nešto vam. Koje su mjestu sam. Malo igram. Opasna je ova lopta. Mislim, nije opasna, mislim. Ona je brza. Jao. Znači, bože se zove. Kako odvan. Kakav sam majstor. Neću govoriti sam. Idemo, Ne. Dobro. Jao. Dao sam gol. A pusti sudija, da mu dam treći. Ja igram protiv Manchester United, ajmo. Idemo, gol! Tako je, be. Idemo, jao ne. Jao. Ne! Ah, kako? Ja. Dobro, tu nije. Ne! Mislio sam da će gol otići gore do njih, fuck. Šta je? I evo nas ljudi, posle kratko prekida. Mora sam ovo da prekinem. A i ovako, nema veze, brat mi je tražio da mu dam telefon. Idemo, gol! Jedan. Ajmo, daj ga, ne. Jao, daj ovdje gol, idemo. Ja, lopto me. Čekaj, vraćamo ti kada to. Ne, kako, brate, nisam ja bot, jedan kretin, mislim. Šta uradi, vam novi, jebim novi. Mada dobro, 2-1 je 2-1. Nema veze,
Veze, nema veze, ajmo protiv Liverpoola, protiv Vezema, jao, kumaj. Što ću vidim, napadaju! Kako pravi? 9 sekundi dali 2 gola. Jao. 3:0. Koji sam ja kretan? Ajde, daj više taj jebeni gol. Kako je ovo ajde, idi u pizdu, materiju. 4:0. Da ću ga stići, ali dobro. Ajde, nije, ja mi se... htio sam stignem loptu... Ali 5-2, dobro, ne znam baš. Idemo... Za 2 gola, bar bude neriješeno, ali bar bude neriješeno, jao, kako je neriješeno, 6:38 sekundi, mi nemođe sam i ne možemo da pokušam. Tako nejači ide ovdje, kako breke gledaj, ovdje mi da, joj, kako ovo vezmo, jao, izgubili 4 takmice, ljudi moji. Ajmo sad, idemo sada se uozbiljimo. A uozbiljimo. Ajde, šta bre da se uozbiljimo? Čovječe, boži, odi što taj gol, ljudi moji, ajde, jao. Mislim će biti gol. Ono, kad je ono prečko. Ajmo sad, ne. Ili moramo žestoko, ali žestoko da se pazi. Dat bude bar jedan gol. Daj ga. Ostala još 1 sekunda! Juuu, ja sam mislila da će kraj kad ono... 1 sekunda. Dobro, bar nismo izgubili, dobro. Ajmo. Joooo, kako je ne mogu da vjerujem, ljudi moji, protiv koga mi to igramo, ajmo, daj moj, Jao, jedan ljudi moji, ajmo da pobjedimo ovu utakmicu, Nizves je i vođa, šta vođa imati još, ajmo da se pobjedi. Ajmo, da gola 3 sekunde. Ajmo sad. Sad moramo žestoko ljudi da se pazimo, ajmo. Nemam sam! Neće biti... Nismo mogli, šalim se, ajmo bre! Ja stavim bre na rješimo da isto utakmice. Ajmo da idemo u zadnju utakmicu igramo protiv Manchester. Dođi ova te uništim ko bugarsku skupštinu. Kako se ona raspravlja.
neću sad ništa. To! 1-0, sad ću da te perem, ko me daš. Upali u kope! Ajmo sad, daj ga, ja vode gore na gol, a nije u gol, nego na gol. Nemoj samo da bude opet riješeno, molim te, tako vode. Ljudi, ovo smo vidjeli i tako to. Igramo sljedeću utakmicu na sljedećoj epizodi protiv Fulhama. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se svidio i aj, čao!